Yesu ashimwe cyane. Mugoroba shimira Imana impaye amahirwe yo guhagarara hano. Ko nshimiye n'abagabo bashoboye gutunganya uyu munsi kugira ngo dushobore guhura umugoroba nk'uyu, dusangire umutima w'Imana. Ni ubuntu kandi budasanzwe ku giti canje uko kugera hano aya masaha ubundi ntabwo byari buze kunkundira, ariko nabwo ni ubuntu nagiriwe kugira mbe ndi hano uyu mugoroba. Ndashimira n'Imana kandi ko Imana ikorera muri Good News Mission ni imwe MC nk'uko abivuzeho, bivuze ko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ngo ariko Uwiteka bimukiza byose. Niryo jambo nari nateguye kuvutangiramo ubuhamya bwanje. Ubundi ubuhamya dutanga hano butandukanye n'ubwo wakumva mu yandi matorero. Hano tuhavugira imirimo Imana yakoze mu buzima bwacu, ariko cyane cyane uburyo yabashije gutandukanya ibitekerezo byacu n'ijambo ryayo. Ubundi navukiye mu muryango bw'abarokore cyangwa abakizwa. Ni ibintu byumvikanaga cyane yuko guhita ufata uyo murongo nyene yo kuba umurokore cyangwa umukizwa ari ibintu biba byoroshe cyane. Iyo guhera kuri sokuru wawe, ku muvyeyi kuvyara, bose bakora ibijyanye n'umurimo w'Imana. Jesu uko vyagenze ko nk'urugero tuvukana turi abana 4, ariko mu migenzo yo mu itorero nko mubizi hamwe wo kubatizwa na bucura wacu je ndi imfura yabatijwe imbere yanje. Nta kindi kintu nibaza cyabitera ico kintu nakwita umwuka w'ubwigomeke yo kumva utaja muri gahunda abandi bantu bari mu muryango wanyu. Abantu tubaho dufite sinzi uko nabyita personalite cyangwa caractère mu Kinyarwanda. Uzumva umwaka ubwira ati je nankiki, je nkundiki, kandi wabireba ko uwo muntu ugasanga hari ivyo akunda udakunda canke hari ivyo yanka utanga. Ivyo ndibaza nta muntu utabibona, ugasanga abantu baratandukanye. Hari ikintu kimwe je ngira nibaza n'abandi bantu bashobora kuba bafite, iyo ibintu navyumva ntabwo mvyumva, iyo ntabisobanukiwe nta gutitiriza, nta guhata, ntibikunda. Ico gihe cyabaye kirekire cyane kuko ndibuka nabatijwe mfiteho nk'imyaka ingahe, nkuze ibyo byose maze kurangiza na secondaire, kandi bucura wacu wanyuma yabatijwe afite ataranagerangirana, yarageze nka secondaire. Ariko muri ico gihe cyose Imana yankoreye ikintu ubu mbona ico cyari kigamije, yampaye inyota yo gushaka kumenya ngo ibi bintu wakuriyemwo, ibi bintu anti wawe ari vyavuga, ibi bintu anko wawe ari vyavuga, ibi bintu sokuru wawe ari yavuga, nyokuru ari vyo yavuga, ni ibiki, bigenda gute, bikora gute? Ico gihe cyose ntabwo numvaga ngo ivyo bintu bigamije iki ku buzima bwanje, ko sinavyumvaga kandi ntavyumva, simbihata, nta nambaraga nyinshi mbishiramo. Ariko harimo n'ikintu cyo kumva ko, kuko iyo uvukiye umuryango w'abarokore, ikintu cyambere atangura gutoza ni icaha, iki ni ikibi, iki kiremewe iwacu, iki ni cemewe. Ariko uko ugenda ukura, hari n'ivyo ubona bakubwira ko bidakogwa, ukabona ari n'abakuru iwanyu wenda babikora, cyangwa ari n'inshuti zabo wabonye zibikora. Noneho hakazamo iyo confusion, ni gute ibintu ari ikizira ariko mbyumva mbibona hari ikihe kibazo? Nije ufite ikibazo? Nivyo bavuga bifite ikibazo cyangwa nibo bafite ikibazo? Je nkumvaga yuko
igihe hazagera ko mbatizwa ari uko ivyo bintu naba ntabibona ku buzima bwanje canke sinzabe nk'abandi. Buriya hari abantu bakora ibintu bibi ariko ukabona vyibura harimwo, nubwo nta kibi kiba ciza, ariko ukabona vyibura harimwo ordre. Abantu bagira urugomo ntabwo bagira urugomo kumwe. Ibyo ntabwo wabyumva wenda utabaye muri iyo si ibyo by'urugomo. N'abasinzi bose ntabwo basinda kumwe. Hari abaja gusinda batakaravye, hari n'abasinda biteye parfait kandi bambaye n'amashati agize gute agoroye. Kandi atari uko barufite ubushobozi burenze ubwabo abo bakoze ibyo, ariko ku muntu ugasanga afite ordre mu bintu akora, nubwo haba harimo amafuti, ariko ibintu ugasanga harimo iki umurongo. Ibyo no mu barokore bibaho, si kuri abo bantu gusa, wenda abona uko bafite icyo barusha abo bandi, ugasanga abantu bose ni abarokore, ariko ugasanga hari umurokore ufite akajagari, umurokore utagira gahunda, ariko ugasanga hari undi murokore ibintu by'iwe biri hehe, biri ku murongo. Nibaza ko no mu gukizwa no muri ubyo by'urugomo karaktere nahizamwe. Nico gituma hari igihe uzumva Dawidi akubwira ngo Uwiteka niwe mwungere wanje, hari igituma avuga ngo niwe mwungere wanje. Ndetse buri muntu agira karakteri ye. Nasanze n'Imana ija kubikora, ija gukora kugukoresha mu byayo, uwo murongo nawe ugenderaho. Numvaga nta bumurokore, ariko hari ibintu ntarashira ku murongo, kuko numvaga ko ari inshingano zanje kuba umurokore. Byantwaye igihe kirekire. Ndibuka nko muri 2007 Imana yaranteye iyo nyota yo gushakisha kuba umurokore. Ni ibiki bigenda gute, bitangira gute, ugomba kuvyitwaramwo gute. Nibwo bwari ubwa mbere numvise umuntu avuga ku kintu cyitwa faveur kuva nabaho. Mbyumva ku radio nzafa nabwiye yari umuvuga butumwa muri Irmoris, kuko nari narabaye navuga gute umuntu ufite inyota yo gushakisha umuntu. Navuga se i Bujumbura nimba badahari, i Kigali nimba badahari, South Africa nimba badahari, Kampala nimba badahari, nzaraba n'amateleviziyo ashoboka yose, ariko numva umuntu uzakora ahantu numve vyibura yuko nkozweho. Naye mfite icyo nakwita vide emotionnel cyangwa spirituel yo kumenya ngo kuba umurokore ni igiki. Ariko hakabamo ikibazo cyo kwibaza ngo kuba umurokore ni inshingano zanje. Aho niho hatangirira kuvuga ati jewe hagukizwa nkuriya nabireka. Nugerageje kugira icyo akubwira ukambwira uti hako yampa nkako kawe izakihorere, kuko urabona mu muri wewe harimo yuko gukizwa ni inshingano zawe, ni uzagira icyo bikoraho. Nuba perfect ni umunsi uzavuga ngo uno munsi mbaye nde umurokore. Ariko muri uwo mutima wo iyo nyota Imana yanteraga, sinabura umuntu ukoraho rimwe nk'icyo cya faveur. Umunsi wa mbere ncumva, ndibuka yavuga ku bintu by'agakiza, avuga ngo c'est une faveur imméritée. Agomba kuvuga ko agakiza ari ikintu umuntu abona atagira gute adakwiriye. None icyo gitera confusion ahubwo kurusha n'ivyo nari ndavuga noneho wewe arakabije. Nari ntegereje ko agiye kuduha igisubizo, wenda c'amasengesho bakora canke c'umusozi bajaho canke umugigwa runaka, pratique runaka bakora, ibyo bintu bikaja ku murongo. None haravyisharaje ngo akiza ni faveur. Umwana umuzukuru wa pasteri, se wa pasteri, uraza kumubwira ko agakiza ari faveur. Twavutse batubwira ko gukora hano, gukandagira hano, kugira gutya na kuriya ibi biremewe, ariko ibi ntivyemewe iwacu. Hita wumva umuntu akubwiye ico kintu ngo gukizwa niki, ngo ni faveur. Uwo munsi nta nubwo nabitinze ko navuze ni ntitunahuje n'uruhu, wenda usanga hari iwabo byo bintu ariko bikora sico kimwe n'ivyo iwacu. Ibyo bivaho. Nko muri 2010 nibwo naje guhura n'umuntu asa n'ukoraho, bigaragara ko uwo muntu yarazi ubutumwa bwiza, ariko wenda bitinya ko yumva bitavugikwa. Ubu nivyo ntekereza, ariko simbizi, kuko yambwiye ikintu, arambwira ati nutegereza yuko uzaba ku murongo ibintu byose wumva ku murongo ngo ubatizwe, atushobora kuzategereza igihe kirekire ivyo bintu utabibonye. N'uyu ni wa wundi wa mugabo muri Irmoris ubu nawe afite ikibazo. Ariko kubera pression familiale wabaye ikibazo, buri muntu wese araza avuga ati wewe byagenze gute. Ukabona n'abavuga bati vyibura dutera iteka mu muryango iwacu batazavuga ngo ifura ya runaka
niyo byanse batizwa byibura ibindi tuzavyirengera. Nabwo nayimeje secondaire, ubwo butanguye no gutekereza ku byo gushakisha akazi, uvuga uti wenda anko nazamuganirizaho hariya, anti nazamuganirizaho hariya. Ndavuga ndi rero abantu kuva ngiye no kubakenera, reka nemere bashire muri aya mazi vyibura mbakizeho gato. Niko vyagenze, narabikoze, ariko ari kuvuga ngo reka ibintu bive mu nzira bidakuraho connection, ejo ntazanabura nuko sabana n'aba bantu kandi ari umuryango, ariko ntavyumva nabwo. Ariko twiga umubatizo, hari umupasiteri nabwo wari uvuye kwiga ivya interpretariya muri Korea y'Epfo, nawe ndahamya ko ashobora kuba yari yarumvise ubutumwa bwiza, ariko atubahuka kubivuga. Atubwira ndibuka ikibazo yatubajije turi kwiga umubatizo, atubaza ngo mubaza ko abantu bazaja mu ijuru bazaba barakoze iki. Wenda uyu webda agiye gutangaho amakuru makeya, numva pe inyota irazamutse. Noneho ndavuga ni igisubizo, ndanacyandika byanga bikunda kuburyo ntazacibagira, kitazanancika kuko byose byabincitse. Turategereza abatanga ibisubizo, nakubwiye ko ibyo ntazi simbivuga, kandi ibyo ntumva si ngira icyo bivuga, nagomba guceceka, ntacyo nagomba kuvuga. Ndaceceka hose batanga bati Florian wibaza ko byagenda gute, naba mbeshe pe, naho ubwo tugirire vuba amahirwe ataducika, hatagira nikiba ngo dureke kubitubwira. Araseka atubwira ngo umuntu uzaja mu ijuru ngo nta kintu na kimwe azaba yarakoze. Ni Florian arigenje, ni wewe noneho ntabwo aje. Numva bibaye nka bya bindi, numva mpise ndavyanka mbere niyo minota mikiya nari maze gutera intambwe yo kugomba kuja mu bintu byabo, numva inyota irashize. Ariko kuva ico gihe Imana ikomeza gucisha umutima wanje hasi bugufi, iteza ibibazo bitandukanye mu muryango, ku giti canje, ariko kintu itakuyeho n'inyota yo gushaka ngo umuntu abona ubugingo buhoraho gute. Ibi bibazo ibyago mu muryango he, ndibuka ko gushika nk'uyu munsi birashoboka ko ashobora kuba amaze kunyura amatorero 10, ariko nashimira Imana ijya nyuma nararibonye, ndumva nta rindi rizaza inyuma yiri. Ariko icyo kintu cyose yari inyota yuko kumenya ngo umuntu abona ubugingo buhoraho gute. Ariko gushika nko muri 2015 nabwo ibyo bintu byari bwasobanuke, nkomeza kugira icyo kibazo. 2017 hoho ndavuga ni ibintu gerageje imyaka irenge 10 ushakisha. 2007 uko nibwo nendangije secondaire, igiye kuba imyaka 10 ibintu mbishakisha, ibintu wenda nta nibibaho. Abo bumva ibintu byinshi, umva babwirizwa batandukanye, biragoye kuba babona umuvuga butumwa wo muri ico gihe gushika 2015 navuga ngo uri famous, uzwi, preaching ntazi, ibibwirizwa bye mbambizi kuko nta muntu ntashakiyeho. No kwita avuga butumwa rokare bo mu Rwanda, b'i Burundi, nta kintu numva bo nkibakeneye ko numva ko nta muntu ufite igisubizo cy'ivyo bintu umuntu bose namaze gushakisha. Urumva umuntu amaze imyaka 8 yiruka inyuma y'ibintu atabibona, ari ndushe. 2017 noneho bigera kuri etape ya nyuma, ndavuga nti kuva bitanashoboka. Ubwo uja gusenga, abasengeye mu mazi no ku misozi barazi ibintu Imana ibivuga, nimba ari Imana ntabwo nabimenya neza, ibivuga ibintu bitandukanye. Batse uyu mugabo aravuga yuko agukunda, uyu mu bintu ariko bikaba bidashoboka kumunezeza, kuko wumva umuntu yakugirira neza, cyane cyane ko murambivugaho ubuzima bwacu bw'umwuka nukuramwo ubwo utarakira agakiza, bizasanga bishoboka ko nubwo umunsi ntabwo ufite, kuko ubu no munsi ufite agaciro, kuko hariho ubutari bufite agaciro. Niyo comparison ukora niyo kwereka ko ufite agakiza cyangwa utagafite. Nico gituma hari abantu numva iyo batanga ubuhamya amateka yabo yo mu idini basa n'abayakeresa, uriya no musingi w'ivyo ufite uyu munsi, kuko byari bibi bigutuma uja gushakisha iki ibyiza. Nuko byagenze 2017 ariko mbonye byanse, ndavuga ni noneho Imana kandi yatugiriraga neza n'ico gihe, tazagira umuntu uzaza avuga ibintu ngo Imana yatangiye kutugirira neza toyabakeranutse. No je ntabwo ari uko byari bimeze. Nabonaga ibintu mbona ntakoreye kandi ntanifitiye ububasha, Imana ibikora, ndabizi ko ari yabikora, ngo yadukunze tukiri iki abanzi bayo. 2014 ndavuga ni nukuri nabonaga Imana ingirira neza. Ubu nanone ikibazo ngo twabaye abakiranutse uyu munsi bakavuga yuko amasengesho y'umunyavyaha yumva, kiriya gihe habaye nabona nkabona yuko ari miracle byaturukaga. Abantu bacafiteho n'ikibazo bazamfasha ubutaha wenda, ariko ikintu naje kumenya nuko nico gihe Imana yadukunda.
ariko je mbonye bidakunze ndavuga nti rero uyu mugabo hako nzakomeza kumuhemukira nkunda ibintu biri ku murongo. Jewe numvaga 2017 numva ikintu gisigaye ari kwiyambura ubuzima, kandi ntabwo nzakomeza muri ibi bintu. Uyu mugabo byo ko bimeze kose nubwo ntarasobanuka ivyiwe, uyu mugabo afite gahunda kandi n'umuntu ugira neza gukomeza kubana ko narabona ko nta yandi mahigwe. Hari igihe waragaragaje ibintu byinshi nsubiye inyuma ho gato, je nakinye kuri ruhago, nakinye kuri basket, kandi mfite navuga Imana yashobora kuba hari ahantu yangezaga, numva ari byo bintu bizanantunga, kuko hari nabo twabitoje bagize mu makipe y'igihugu barakinira, ari twe twabibatoje. Ubwo nta muntu atanga icyo adafite, ubwo ibyo twabaha twari tubifite. Numvaga ari byo bintu bizangirira neza. Nube ejo nuntumira muri weekend nkakubwira ni wambwiye saa 9 nkakubwira saa 10, hari gihe mba nahise kukareba ka match, kuko nubu ntabwo karamva ku mutima ngakunda cyane. Noneho mbonye ukuntu ayo mahirwe yose Imana yishe, menya ntuyu mugabo hari ikintu ashakaho byanga bikunda. Noneho byanse ko mushimisha, ko nenzi kaje uzamushimisha, ndavuga nti noneho gisigaye akuyu mugabo atazanangirira nabi nyuma, atazanihinduka ivyo yagiraga neza ko ntagiye mu murongo akampitana, reka je nigendere hakiri kare. 2017 uwo mwanzuro, icyo gitekerezo ni cyari cyiza. Umuntu akugirira neza yaragutegereje imyaka 8 nta kubonye, ntumunejeje ngo nawe umushimishe. Ubwo igitekerezo bya muntu watekeza ati uyu muntu azagisubira avuga ati nagutegereje ndakubura, reka nguhitane. Ntiwahitamwe we kwigendera uwo muntu mutaragirana ikibazo. Nico gitekerezo numvaga ari cyiza, ariko nashimira Imana kuko iyo bigezeho twege byatuyobeye byatunaniye, ni Imana nayiza ikagira ikikora. Nuko 2018 naje hano muri IYF, ni inshuti yanje. Muje mutinya ibintu by'agakiza, koko nibavuga ko ari ubuntu uzaje gwemera ko ari ubuntu. Umuntu wandangiye IYF byashoboka yuko nta nitorero na rimwe ngira muri ino si arajamo. Can you imagine? Urangiwe n'umurokore wavuga uti ibintu wenda ni Imana yaragize gahunda, ariko ndabitekerezaho niwe muntu wananiye no kubwiriza, niyo mubwiye kuja mu materaniro arambwira ati ubusinzi ufite ubugabanye, ivyo bintu je ntabwo mbivamwe ivyo bintu. Ariko nakwibuka ko ari we mujemba mbizi ko yanyuzeho, niwe yandangiye hano yaje kuhiga. Nza kwiga umunsi wa mbere aho hari byo nasimbutse kubera igihe gito. Ndibuka umunsi wa mbere nagaze hano baduhaye presentation y'ibintu IYF kora, turabirebeho batarika amasomo azatangira ejo. Ni okay, numva shaka kwiga cyane uko byari maze gushaka mvuga ni byanga bikunda kuva ntiyambuye ubuzima maye n'amahirwe wenda yo kushaka. Ejo haraza abana ugomba gutangura gushaka skills zo kugira ngo ugire gute ubehagira icyo wigezaho, ariko nabwo inyota y'ibyo bintu itararangira. Nshobora kubyibagira uwo munsi hari mu kwezi kwa 8 byaje byose mu matariki 13 12 naje hano. Umunsi wa kabiri hari ijambo ryoroheje ariko nkunda cyane. Hano hari Pastor Augustine mbaye muri mfatiye kuri iryo jambo, kuko iryo jambo ryanafashije. Ijambo riba mu itangiriro 6 umurongo wa 5, ni ijambo abakiranutsi benshi baje, ariko reka ndisomeho. Muri hangandi gukoresha telefone nizeye ko nta biri bubangamire. Ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Iryo jambo Augustine yari somye, n'imyenda yari yambaye nyireba gutya, yari yambaye lacoste y'icyatsi na jeans, kuko for me iri jambo abandi umuntu afite ijambo akunda. Harabakunda abaheburayo 10 igice cya 10 umurongo wa 10 kubera ariyo ryamufashije. Uwundi abikorino ba mbere 5:19, abandi Yesaya 53 igice cya 6. Jewe uyu murongo kuri jewe niwo musingi, ni naco kintu cya mbere cyanduhukije. Augustine yari somyeho, nabwo reka turebe wenda Bible ari gukoresha ntabwo ari nk'iyanje ntora telefone nyisomaho ngo ngwiki ngabona ko ingeso zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi iteka ryose. Aka kantu rero iteka ryose numvise ari nk'umuntu untuye nk'ibiro nk'itoni nayo mfite ku bitugu. Siniteze kubikurikira ko navuze ni kuva Uwiteka bizi ibi bintu akaba bizi yuko kwibwira kwacu n'ingeso zacu ari iteka ryose. Nanje akaba ari cyo kibazo nifitiye. Ndakene kumbi numvaga hari igisubizo kitagomba kuva kuri je. Already nahise nakiraga kizo uwo munsi. Augustine bagombye kumubaza ibibazo
bangoti none se nimba bimeze gute meze gute. Hari systeme nziza yo kwigisha ubutumwa bwiza bagira hano, ntago basimba etape. Ni uwo munsi yari etape yo kumenya ubwa mbere bwo turi babi. Ubu nibo nasobanukiye ivyo ari byo. Kera sinavyo naje nataniye inyota, ariko je kubera umuntu nari mfite n'umuntu nari mfite, iryo jambo ryari kuva Imana ibizi nta kintu igomba kumbaza, ahubwo nangiye kwihemukira, nangiye kwiyambura ubuzima bwanje. Ubwo wabaza umuvyeyi ikintu wavukanye, umuvyeyi akizi afite imbaraga, umuvyeyi akakubaza ngo bagikuye he? Ivyo ntabwo vyandebaga, navuze ni Imana irakoze. Ibikurikira igomba kubimenya uko izabigenza, irabizi kandi imbaraga nagwanaga ya myaka 8 yose niteka byose n'ibinyagwa ntabwo bizamvaho. Igisubizo kigomba kugira handi hano kigira gute kiva. Nibwo umunsi wa kabiri twaje hano agase nasoma ari ya jambo ri Maheburayo igice cya 10, najyo reka ndisomeho. Hari gihe hari undi no munsi ryaba riri bukorere nk'ivyo ryankoreye. Ijambo riravuga ngo uko gushaka ko Imana iko kwatumye twezwa. Ako nikumvikana neza, navuze ni harimo akantu sindavyumva neza. Tubihejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo atambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Bihagije iteka ryasubizaga cya kindi ko turi babiteka byose. Kuko nefite ikibazo nego twarejejwe. Se none ejo nabwo bizagenda bite? Mu cyumweru gitaha bizagenda gute? Noneho ahita arasa kuraka ngo bihagije iteka. No mu idini ntabwo nakunda gutera haleluya, ariko uwo munsi nari nkwiye gutera nk'izimirambararo nka 20, kuko nari nkorewe icyo nakwita deliverance total kubijanye n'icyitwa ubugingo buhoraho n'icyitwa icyaha. Birashoboka ko mu buzima umuntu arishimira ibintu byinshi, iyo byawe urishima, iyo washatse urishima, iyo abanyamafaranga urishima, hari ibintu byinshi ushaka kubaho ushobora kwishimira muri ubu buzima. Ariko nta gihe na kimwe zibagira ibyishimo nagize basoma Itangiriro 6:5 n'ibyishimo nagize basoma Baheburayo igice cya 10:10. Uyu munsi ngaruka no kuri rya jambo yari yasomyeho yavuzeho Deacon Desire, nyo jambo nari mfite. Kuba amakuba n'ibyaga ari byinshi ku mukiranutsi, ico ni igice cya mbere. Igice cya kabiri nuko agirane abimukiza byose. Abantu baje tubaza ngo none se ngo nta cyaha ufite, none se ngo nta kibazo ugira. Iri jambo buri gihe rimfasha abantu benshi bafite icyo kibazo, ko nta muntu utakibaza. Uri umukiranutsi, uri umuziranenge, urera, what's next? Harakurikira ubuzima bw'umwuka, ubuzima abandi bantu bwose babamwo, ariko n'ikintu kimwe wowe ufite kirusha abandi nuko wize neza ngo byose abigira gute, abimukiza byose. Abandi tubanaho ubuzima twese, ariko iri sezerano ry'uko babikizwa byose ntacyo bagize gute, ntacyo bafite. Ngiki kintu rero gituma ngira ivyiringiro, ngiki kintu gitumye numva ndi umugabo wishimye muri nosi, kandi nitwa ndi umugabo uhiriwe muri nosi. Kandi arakaje amakuru avuga ngo akari imbere karahinda. Iri ni itangiriro. Ibiri imbere ivyo ugomba kudukorera ni byinshi cyane kurusha ivyo yadukoreye. Nawe tubiburana n'ibyacu n'ibindi izabikora, uko icyo yakoze nicyo cyari gikomeye. Kuva dufite ubugingo buhoraho, kuva turi abakiranutsi, twemerewe ikindi kintu icyo ari cyo cyose twifuza muri ino si. Niyo mpamvu numva nta mpamvu yuko tugomba kuba gucika intege. Ubutumwa bwiza tugomba kubuvuga, tugomba no gukora, kuko ntabwo dukora dushaka intsinzi, ahubwo turakorera mu ntsinzi. Niho kuja guhiga ikintu ufite mu maboko. Intsinzi ni yacu mu bintu byose dukora, mu kubwiriza ubutumwa, haba mu byo dukora munisha amaboko yacu. Ahubwo ikibazo kihari nukuba nka bene Efurayimu ngo ku munsi w'urugamba ngo bagize gute, ngo barambitse inkota he. Kutagira ikintu ukora, kutabwiriza ubutumwa, kutagira ikintu ukora mu buzima busanzwe ni amakosa, kuko ufite byose wibiparika. Turi abantu badasanzwe, turi abantu isi itegerejeho urukiza. Nkumva tutagomba kwikeresa cyangwa kwisuzugura, ahubwo tugomba gutera intambwe tugakora iki, tugakora icyo Imana yaduhamagariye. Iyo ni magambo numva nabasangiza uyu munsi, nongera kubashishikariza kuvuga ubutumwa, ko kubiceceka
tuba twicara ku bintu by'agaciro. Murakoze cyane.